Yada say ya mwakwa babiem se me ka kire o se ye nche ya mwakwa bapa tituo no wo afi na wo bie wo fidie no news no ne yedi call sisi ya ye je nkratui ti de edu so no so ba adomonline.com a nsema hodo bi nso e wa ha e ma munyina fishia pa afenko emesa yemfie ahodo bebre so ahoden ni nyansa ewo mu kwatenten sika ayema emu obia so na ye third day wo January 2024 en kan kukuo nsam mu abrabom maka cho so we pana the last year de ni behima yifrim ko yes your fresh month year everything tini nyina ye ntumu akire ho in focus and na de amponi di se okohwe akire se kwan mu ya enti honorable Bismarck akosinsia incoming odinane na so ha be na afishia pa afin kometu ya fi afisa se na nkwane ahode wo ho na ho feni ginem na bem na bem na se nya this year na wo you see se na wo de no o canon grant no e ma fiam se mi wura amampon no na se ama penfo nyina jatum se ni ade afa o sa de nyame ase se no ye be 4 years time or 8 years time oh if you be possible be possible yeah you know it is possible. It is possible. Yes, bibia. Yes, I won't. This oka se ubotim se menye. Sir. Na nya siu kiti se me yenko ade a afia benya boafo. Sir. Sir. To mo aboafo no wachire. Besi. Afiwe. Ni nipa de esi ne su bia so be bia. Se ne Ghana amamra enchi ade a. Fine. Different. Be ya ade o me amamra fo aso a. Afia start am so benya boafo. No correct. Bibia possible. Bibia peso yini bia starting in term. Say eno akwesi na oni ha. Mere maka chiro men ka bi nso nsan to su bi. Susu to. Yeah. Susu. Nat Thomas. Omi en challenge yo. Susu adaka o junction so. Eno amakoto bi me ne me made. Every day. Every day. There's a 5 CD, say 10 CD. Calculate is 10 CD times 365. What I say? A more beer mu abem. Maybe beer mu abem. Kwesi say all your calculation, yeah. 10 times 365. Ubenya he. Say 5 CD. A bit half of maybe or rent. Let's say rent na around by say 600 Ghana cedis a month. With me this first nanka ukod so bi ma obosia 5,000 fentua rent and na ukwa e bia ukodi 2,000 and 2,500 it first ne bia nka betua interest ama na twe osusu na obosia na akwaje mbese 2 years and now betua within mbese 1 year and I probably 6 months be se ni opeso ye bia if you started on started say me de susu no ane hia me started eveni agro kakran o de fa bi to kakran salary no bi no ane de so batu mie woni ti bi to no mo a se we de no matter what me fa me sanka obi ya o se me ya no makobi esu adi fa ne se nya odi a fa hye ba bi kura wo unhu na atemtew ye wadwen so yes obedi ana obedi so yes wunni mommy and try na yes erade ho nkwatenten na odie ye nto nchia na afeno nkwawie ye meto ye na sa afre ye back so isi afeni mu asam na aka ye ma ye bio misikeni e fa ye bibi isi ye nkura no mu bi school next week o plans na te say I was say a focus mommy ani na ho momma bi yemfa bibi si ani so na de si ani so no nyo obi a na be ya amaye yen ankasa eno me sa ma mfato ho bi ya ma me 10,000 ya ma kwesi 5,000 se me 10,000 ma nya ni ya manage ni ya be ko waste na de ababo no ho bosia me am je 5,000 ono je 5,000 enti ya mia eya woa die na obetumi aye sika no se hwasa ye die
sa wo gyenkwa na betimi aye bibi de amawa ye ne ye ne ye na ye di dwane ye se di edwane mu no mfa so no wo ya wo nya hu ani so no na ebo business be from organic no because ose sika na ba kese by the end of the day wo be wie wo betete no me free mfa so ne ketewa bi eno so no akodi na so ne wudi so kura bro mfa so na wudi no so ti bisanse ho sika na wudi why sika na wudi eno na question no sika na wudi no bro mfa so na eba no so but because eba no boom and say ohu na owie at the end of the day your point you know obi okura be 300 yeah nti aye ne sesa sika nyina ye ne dia baby out trans na hwe ne ma na edwa na ye di ye ti say ye provision so no ne ade titiro edwa na nketo aye nkete wo be 10 5 cd 1 cd le coins ne guso en say sika no ebededa won sem a wumu yes etu wo be hu a wo be petofe no akoyi efie ye pe milk no akoyi ye pe 10 fish no akoyi 10 fish na ye say fa so say na wo so ntu dia ye fie business no be da akoso nti si ye didwa na fie bi mu so ntimente won fa so mfamfiri wo sika botene no nti sika ni nyina bom na adwen se na me ko odwem mato ade 1000 but wonim sa ade 1000 no to en mfa so e bia be se 80 Ghana out of the 1000 cities not to en eti wo di sika na adwen se me di 1000 no bi dabi but you also di akasa e bia be se 50 and I said 20 Ghana also di but 1000 no who di different 1000 dem ya dia be tie no na wunya bi nkonko didwa na fa edwa na eba fom na eba fom mo ani na ho obi adwuma bi a wo ye bia mo ani na ho eno na so obeye nti yiro hu na ye ne ye ya ye ton pure water ya num nso pa pure water ye very lucrative business adwuma pa sika wom queens nanso kosesan hwe sika wo mum ye ni na ho obi ade wo ye bia me ye ni na me hwe abranti bi o se o shadow car I think the Kumasi as a second back and if you be say one day o shadow tech junction o shadow car onya so nya 250 Ghana but yes say e bi obetimi asado be 30 cars within a day to be caught 10 Ghana we 5 we 10 can be 5 but also ohuru sika na because na adwen say sika ketua bi na me but if you nipa say na ye adwuma o man mu aye mark 250 a day and I know so mesaka de momo say ebi mu dwen say ye bosumi adwuma ye ne woska ba me catch all say mason ni wosika obedi adi ba day obi o shadow 250 250 a day ba say nipa no yogurt twami a wodi obedi bi koshia ya noa fried rice go fruit ho obedi bibi bia sa no nasa enti wo hu ni say yes because you can buy amana bu about 5 cedi about 10 cedi about say ti wo hu ni say yes ka talking about 6,000 Ghana cedis a month ni na oye adwuma 6,000 ni person na ye adwuma 6,000 but because about 5 cedis 10 cedis 5 cedis 10 cedis no wo hu ni sika no esremo this year ye me ni na ho medine ya dos ye ni ne kakra ni enkro bi enti ha ya adomonline.com I sama the bonkrata and the moon free live in my I'm say from next week do mbeba but adomonline there da so ye adwuma nti se wo pe bibia kan dia oba adomonline.com a nsam no ewo ho enura wa asampa so Dr. Bodi Nyameche bai yesi afufufuro mu unim de asampa wono mo nti obema yen abrabo no mu se de abrabo ne tie se de obeye no anso atimi aduru baabi wati ase nti wukomu a uridi a obeti ase ai na wenso news ne de bremo 37 person akura ka di line so ho den but according to DVL boss ne kasa no say near the Ghana card no na it is any uni Ghana card and I think says I got a good and I just online and so ebem so yeah because we okay say social media number I am you know so I say twam because na numbers near me nti ni nyina ye hye na wo mo ye nti ne ye nisko so bibia ye possible nti no na we arehosam a ye kan wo news ni mo na kwa na utumi sa adwen na oteba ne papa ye so de pento ata no a
no de yakun papa 56 years every assassin 22-year-old boy or formina areho eno anso yenka bi nshem kwanta south eno ade asam de problem ne de an ebusua ne kasam yi mu manso tweye wo ma nyenne efia twa so ai obi afiri mu onso e pra na doso ne ya homete kwam se curfew sa do mo so enso nipa nya ho yetimi akodi ewusa ya mo nasa ene ma ne ye hu no mo nasa nti ade na nipa ntimi sesa mo adwen ade amanso a sase so de na ye de kro ebeja bibia ha ona na kan bibi na atwam omukọ onte de ho ase na wone modern na you tete de na wakofa na wokum nipa wo ho atwam kan yeso se bue yisin so aye ne say district elections ne bi no say omo say eto ho no bi to badwam.com sansem no ene nsama fufuro bi nso e wo ha enti yemre na so kwasi yemre na so ansa na ma me fa nche akese nkoma asante mampohene na no yi eno nya mfinhia adwotwe no mi hu ne birthday cake no na no kwasi adai oh wow enti 85 no jana na so sa belated happy birthday confirm ada sebre osebonsu ya otoso bienu asante manwisi ahene and occupant of the silver stool nana ya mamu apia ya menshira no nyo kese kopem so be kese but also good morning to kokwo ware you also asante mampo via ayi mampo queen mother no so oh yes so na ni de niema we mpa o kuma difie ho ofese just a birthday bi ni ana ogina ho ana no ano no a onkwaso ba pani e da sinti ye kọ agudie mu nsam oba na fe health tips aba entertainment nso ho ene se de tie bia asam ne beka obi ya ba enti person mu so beba ne nkoma ahodo bi mafidie ne na ya so wo kode a wo share live on Facebook/Adom TV extra be yende ana YouTube nso ye ho tie kọ na agudie mu nsam ato so